Wongeye kuramuka abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, tubifurije kugira umunsi mwiza kandi mugire igitondo cyiza aho muherereye hose. Abari mu gitondo mbifurije kugira ubuzima bwiza, abari mu mugoroba rero, abari mu ma saa sita n'ibindi mwese mbifurije kugira ibihe byiza mu masaha atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Turasuhuza abakunzi bacu aho bagiye baherereye. Hari umusaza witwa Siberekana Mugire uraho aho uza Rwamagana, uwitwa Jacques Rwamahungu igahira, pardon ntabwo ari igahira ariko akomoka igahira aho aherereye, namwe ko ari impunzi y'umukongomani n'ubundi mu Rwanda. Ufite umuvandimwe n'ubundi mu mushiki wawe uri muri Amerika, muraho murakomeye muri Amerika, Emmanuel muri Amerika muraho, Ingabire Josiane muraho, abari muri Norvège, abari muri Suède, twese turabashuje tubifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Impunzi z'abakongomani ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, abari muri Uganda, abari mu bindi bihugu n'ubundi hano muri Afurika, abari i Burayi, abari muri Amerika, muri Oceania n'ahandi hose aho muri, mbifurije gukomeza kugubwa neza. Ndaje ni Clever Bemba n'ubundi niko munyumva, ariko mbazaniye amakuru n'ubundi agezweho muri aka kanya. Turibanda cyane cyane ku makuru y'Imirwano ikomeje kuba nyuma y'aho bavuga ko mu 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC bakomeje guhangana, ukabona yuko n'ubundi imirambo ikomeje kuba myinshi ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo harimo za Wazalendo, FDLR, FDNB n'abandi bose bakomeze kuzana n'ubundi. Urabona ko renforcement y'ingabo za FARDC n'ubundi bakomeje kuza bashaka kugira ngo batake ibice birimo 23, ubona ko mu nkengero cyangwa mu mijyi igiye itandukanye n'ubundi, ubona ko igisirikare cya Kongo gikomeje kuza ku bwinshi. Hari itangazo n'ubundi ryasohoye na 23, ubona yuko mwabavandimwe mw'abantu mwe, ubona ko urugamba ahangaha ariho rugiye gukomera, yaba ku mpande zombi, ubona ko urugamba rugiye gukomera, ndetse ukabona ko FARDC ikomeje kuvuga ko 23 yagiye ikura abasirikare mu bice bigiye bitandukanye, mu mijyi itandukanye, bavuga ngo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, bagasigamo abapolisi nabo bamaze gupasinga ku bwinshi, ndetse ukabona ko igisirikare cya 23 cyangwa ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo nabwo buvuga yuko igisirikare cya Congo kimaze kuramforsa mu bice bigiye bitandukanye, bavana Kinshasa bajyana mu bice bigiye bitandukanye, ndetse no mu masantere ya formation n'ubundi agiye atandukanye. Turagira ngo tubirebere hamwe byitwaye gute, aho bavuga ko abasirikare benshi igisirikare cya Kongo bamaze kugezwa mu mijyi itandukanye. Turaje ngo tubirebere hamwe. Imirwano n'ubundi irakomeje, Kankinda, Kimanga, ubona ko 23 iri kwerekeza kugira ngo ifate teritwari itari yakandagiramo, ariko ubona ko 23 igiye kuyinjiramo mu buryo bwihuse, ariyo teritwari ya Shabunda. Turagira ngo tubirebere hamwe. Hano ni itangazo ryasohowe na 23 ya alerte violation du cessez-le-feu du lundi 11 août 2025. Ngo ni itangazo ryasohowe na 23 rivuga ko igisirikare cya Kongo kitari kubahiriza amasezerano yasinywe ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025 i Doha. Igisirikare cya 23 kiravuga ko leta ya Kongo n'ubundi yamaze kohereza abasirikari benshi ndetse n'ibikoresho mu bice bigiye bitandukanye, ariko kariya gace muri lokalite Nzibira, hariya kuri teritwari ya Mwenga, Bunyakiri, Kibuwa, Pinga ndetse na Uvira. Kuba ko ni mu bice bigiye bitandukanye, 23 bivuze ko igisirikare cya Kongo cyamaze kohereza abasirikare. Twagiye tubivuga tukanabitangaza, hariya Pinga ko hari kuzanwa abasirikare benshi bari guturuka Walikale. Igisirikare cya Kongo cyazanye abasirikare n'ubundi benshi bari guturuka Walikale, bari kuza hariya Pinga. Iriya ni axe ya Walikale, muri teritwari ya Walikale bari kuzana abasirikare, bari kuza Pinga kugira ngo bashe gukombata, bari kuza kurwana muri biriya bice birimo za Karembe, birimo za Mpeti, za Minzenze,
n'ahandi hagiye hatandukanye, uri kuza uri kwerekera za Mweso, za Gashuga n'ahandi. Bazana abandi basirikari benshi hariya za Kibuwa kugira ngo baze kurwana muri bino bice birimo za Kasheberi, za Mingazi, za Kibati, bari kuza bari kwerekera Nyabyondo, Masisi centre, ndetse bakanazamuka bari kwerekera mu zano za Gasheberi, bazamuka n'ubundi bashaka kugira ngo bongere kwigarurira biriya bice. Bongeye kuzana abandi basirikare n'ubundi hariya muri teritwari ya Mwenga kugira ngo babashe kuza kongera kwigara kiriya gice cyariyo twavuga za Kaniora, Njibira n'ubundi buce buri hariya muri Gutuma ya Muramba. Bongera kuzana abasirikare n'ubundi hariya muri hafi ya za Bunyakiri kugira ngo baze kurwana muri teritwari ya Kabare, baze kurwana muri teritwari ya Karehe, ndetse baze no kurwana hariya mu mujyi wa Bukavu. Ni ukuvuga ngo M23 iravuga yuko hari abasirikari benshi baje muri teritwari ya Maniema tubigendane, bava muri uriya mujyi wa Kindu bari kuza muri Shabunda, teritwari ya Shabunda, kugira ngo baze kurwana mu bice byamaze kuba libere. Abandi basirikari burijwe indege. Urabona ko hari imikoranire iri hagati y'igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Leta y'u Burundi ikomeje gufatanya na leta ya Kongo kugira ngo barwanye M23, barwanye twirwaneho, barwanye abaliberateri, barwanye abakongomani bashaka kugira ngo baribere Kongo, Kongo yongere kuba Kongo nk'uko yari Kongo mbere y'ubukoroni. Bari kuva Kinshasa, indege ikabavana Kinshasa ikabazana Bujumbura. Ni ukuvuga ngo Bujumbura, ku makuru dukura hariya Bujumbura, mu makuru dukura hariya mu Burundi, ni uko abasirikari benshi ba leta ya Kongo bamaze kugera Bujumbura, bari kuza kurwana na M23 bavuye Kinshasa. Kisangani ni muri provinsi ya Chopo, abasirikari bamaze kuhava n'ubundi bari kuza Walikale kugira ngo baze kurwanya M23. Abandi basirikare bari kuva mu mujyi wa Kalemi, ni muri provinsi ya Tanganyika. Umujyi wa Kalemi niyo kapitale ya provinsi ya Tanganyika, niyo shefu ya Tanganyika. Bari kuhavanwa benshi bakazana Uvira, ni muri teritwari ya Sud Kivu, ni muri provinsi ya Sud Kivu, muri teritwari ya Uvira bakoresheje amato, abandi bagaca Fizi, Baraka, bakomeza baza Uvira ngo baze kurwanya M23. M23 ikavuga ko ibintu itari bubyihanganire mu gihe hariho ya masezerano yasinywe ku itariki 19. Abyumva, bakavuga ngo abasirikari benshi bazanywe mu bwato, abasirikari 1125 barimo donc ni ya yindi bita les combattants de force coalisée du régime de Kinshasa. Baje ku cyumweru n'umunsi mbona ko ari kuwa kabiri ku itariki 12, ku cyumweru nibo bamaze kugezwa Uvira. Bari kuza bari gusanga uriya witwa Nguma Nzito wigize akari akajyayo, avuga ko aje kurwanya M23, nubwo yavuye iwabo yamaze gusezera, ababwira ko atazagaruka. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya Kongo gikomeje gutangaza kivuga ko igisirikare cya M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo ari kuva mu bice bigiye bitandukanye, aribyo twavuga tubivuge. Bakavuga ngo igisirikare cya M23 cya Alliance Fleuve Congo bari kuva Kabare, Kavumu, Katana, bakasiga abapolisi n'abaauto defense, donc nibo abandi bita local defense local, kugira ngo M23 izamuke ijye muri teritwari ya Walungu, ijye gufata Kalungu, muri Walungu iri kwerekeza Kamanyora, Katogota, kugira ngo ijye gukubita igisirikare cya FARDC kiri muri kiriya gice cya Uvira.
ahangaha ni ibitangazwa n'ikinyamakuru cyitwa Tazama, baravuga ngo kuri uyu wa mbere kuva mu gitondo hariya Kanyora ni igice gito kiri muri gurupe ya Muramba kiri gukontororwa n'ama 23, nubwo Wazalendo bakomeje kwigamba bo bakavuga ko aribo bari muri kiriya gice cya Kanyora, ariko ibitangazamakuru bya Kongo ndetse na Kanyora ubundi hari kugaragara ama 23, byo ni ibintu twavuga biri ku mugaragaro. Hano baratangaza bakavuga ngo amakamyo 10 igisirikare ma 23 Alliance Fleuve Congo bavuye Bukavu bari kwerekeza muri Walungu, bari kujya kuranforosa igisirikare cyabo kugira ngo babashe gufata umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira twavuga ko ari umujyi uri mu mazi abira, kuko kugeza amagingo yangaya ubona nubwo bari kubazana abasirikare benshi n'ibikoresho, ariko ukabona ko ndavuga ko ntacyo biza gutanga, kuko n'ubundi murabizi ngo inzabere mu mujyi wa Goma harimo abasirikari bagiraga mu bihumbi 100, abana babona 60,000, ariko njye nka Bemba nemeza ko barengaga 100,000 ujye ukabara iriya coalition. Reka tunemere wenda ko byari 60,000, ariko wajya kureba ukareba barwanyijwe n'abasirikari bangahe. FDL yose yaramaze kwikosantara mu mujyi wa Goma kugira ngo ize kwataka u Rwanda. Hariya rero reka dukomeze n'ubundi ngo progression de bama 23 muri Muramba Kanyora bivuga ko lokalite ya Nzibira yose ubu yamaze gufatwa na 23, ubona ko ma 23 iri kwerekeza directement muri territoire ya Shabunda. Hano muri biriya bice bya Kankinga na Kimanga ni ibice n'ubundi ma 23 nabyo bamaze kwiga mu buryo bwuzuye, ubona ko territoire ya Shabunda igiye kugotwa mu buryo bwuzuye, kuko ibice bigiye bitandukanye n'ubundi bya hariya ubona ko ma 23 yamaze kubyinjiramo. Muri iki gitondo rero uko biramutse ngo guhera mu masaha 9 z'ijoro imirwano iri kwerekeza muri territoire ya Shabunda, ubona ko abajenerali bose abasirikare barimo iyo bita ngo ni Tigre Tiger Battalion yitwa Tigre ya FARDC, ya komando yo bita ngo ni Satande iri muri kiriya gice cya Shabunda, nayo ikomeje gufata musururu moja iri kwerekera hakurya muri province ya Maniema. Ibintu ntabwo biraza koroha, barazana abasirikari ariko babandi rero basanzwe bakababwira bati mugende mujye kureba icyo twari twarabarushije. Sinzi niba rero FARDC abatangiye imirwano batangiye kurwana nk'aya muri za Ngungu, murabizi iriya Satande bari batangiye bari kumwe n'abitwa ba Gepard, abizi imirwano uko yatangira za Satande n'iya Tigre batangira bakora mu operation bagiye bita amazina bakayita ngo operation Catripolar, ariko murabizi ibyagiye bibabaho. Ubu rero muri iki gitondo muri access zigiye zitandukanye uko mwabonye bya tangazo byasohowe na ma 23 bigaragaza uburyo igisirikare cya Kongo kiri kuramfurusa mu bice bigiye bitandukanye. Ma 23 nayo ntiyicaye ivuga ko itazemera ndise matama afandi Rukunda Makanika yavuze ati ngo ntituzatega amajosi ngo dutemwe kandi tuzitanga kugira ngo abandi babeho. Uwa ngo ma 23 bivuye muri ya tangazo byasohowe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka, yagaragaje ko ibi bintu batari bubashe kubyihanganira mu gihe FARDC cyangwa guverinoma kwa Gisegeti bakomeza kuranforsa mu bice bigiye bitandukanye. Urabona ko ibi bintu ntabwo biza koroha, ni ibintu n'ubundi navuga bikomeye, ni ibintu bitoroshye. Ubona ko Monsherami ibintu uru rugamba ariho rugiye gutangira. Reka mbwira abantu batari bakora subscribe ati mukore subscribe cyangwa sabone, ubundi mukande hasi kukazogera mujye ahantu handitse on, ubundi mujye mubona notification zose z'ibiganiro
turi kubatambukiriza amakuru, ibiganiro makuru biri gutambuka ku Intare Official. Intare Official, Intare Official. Ubu ngubu rero ibintu birakomeye. Sinzi rero bakunzi, bantu banjye, inshuti z'Intare Official, murabona ko ibintu bigiye gukomera. Ubu ngubu rwose mutega amatwi, mujye kuri YouTube channel yacu y'Intare Official, mukurikirane ibijyanye n'ino ntambara ikaze igiye gukomera, intambara itoroshye. Moshe M23 irakoresha drone mu gisirikare cya FARDC. Ari umuvandimwe umwe navuganaga nawe ambwira ati ngo birababaje kubona M23 bariya wazalendo buriya bujenerali bwose muri kujyabona baba Makanakika, buriya bwa Rene, bwa Foka Mike, ubwo bwa Gutumba, ba Jean Marie, bantuza ba Inyasi, bariya ba Dominique Ndarutse bakoresha telefone, mu gihe M23 yamaze kugira drone, maze kugira drone ya FARDC, ariko nibagife babahigiza kugira ngo bakureho doke babarase neza uburyo bwuzuye bakoresheje tekinike n'ubundi ziriho. Ibintu ntabwo byoroshye bakunzi b'Intare Official. Ubu ngubu urugamba niho rwajya kuba urugamba niho rwajya gukomera. Babonye yuko intare za Salamu cyangwa igisirikare cya FARDC cyo ubwacyo kiri kugaba ibitero. Intare za Salamu ntabwo zizihanganira ngo zitege amajosi bateme. Bavuze ko mu gihe cyose bazagabwaho ibitero ntabwo bazibyihanganira, ahubwo nabo bazidefanda. Ubu ngubu niho rero bagiye kwidefanda. Ubona ko M23 nayo ubwayo ubona ko iri kuramvuza. Ejo bundi mwabibonye Colonel Jimmy uyoboye umujyi wa Goma bya gisirikare mu by'umutekano ndetse no mu nkengero zabo, avuga bati tuzakura ingabo mu mujyi ubundi hasigaremo autodefense yendanye autodefense, hasigaremo polisi. Ubu ngubu nicyo gihe kirageze kugira ngo basigaremo n'ubundi abandi bajye kumirwano, kuko urabona abaturage mu bice bigiye bitandukanye muri Fizi na Uvira ubona ko bahangayitse. Ndaza kurebera hamwe n'ubundi tuza kugira ubusesenguzi twavuga kuri uriya mujyi wa Uvira, umujyi ubona ko uri kuvugisha byinshi, ku bakunzi b'Intare Official, ku bakunzi b'Intare za Salamu cyangwa ku bakunzi ba Alliance Fleuve Congo cyangwa ku baliberateri. Ariko noneho ukabona ko uriya mujyi wa Uvira, ngiye kubwanye na Bemba, ndabona ko uriya mujyi ntacyo ukimaze, ntacyo ukora, nta n'icyo watanga, kuko ukurikiranye strategy M23 iri gukoresha. Sinjya kumena amabanga kuko sinanayazi, ariko ndebeye mu birineti birebire cyangwa mu bidarubindi bibyibushye, ubona ko uriya mujyi wa Uvira igisirikare cya FARDC na wazalendo nubwo bakomeza kumwohereza benshi, ubona yuko bo ubwabo bazivanamo bakijyana mu Burundi. Kuko muri ho plateau cyangwa chaîne de montagne ya Mitumba, uburyo twirwanaho Colonel Gakuve bayirimo, ubona ko muri biriya bice rwose bazivanamo bakagenda birukanka. Kunzi b'Intare Official, Intare za Salamu zirahari ziri kucunga. Ubona yuko mu gihe gito, ejo bundi mwabonye ibyatangajwe n'uriya generali Mwako, ibyatangajwe n'uriya muvugizi wa guverinoma ya Kinshasa hariya muri Bukavu, muri Uvira, uriya bamwita ngo ni porte-parole wa guverinoma wo kwa Jean Jacques Purusi Kabi, bagiye batangaza
banagaragaza imbaraga z'intare za Salamu, banagaragaza uburyo igisirikare cya Kongo cyubakiwe kuri Joseph Kabila kugira ngo gisegeka azagitsinde bigoranye, bimusaba imyaka niyo Joseph Kabila yamaze yubaka igisirikare aforoma, ndetse na bamwe mu bo yari yizeye Gisegeti ukabona ko bagiye bamuhinduka. Inshuti zacu rero, amakuru yacu n'ubundi nakagaruka, reka tubabwire ngo mwitegure n'ubundi kuza gukurikirana andi makuru arabagezwa mu kandi kanya, tubagezaho ibiri kuvugirwa mu bindi bice n'ubundi bigiye bitandukanye, ariko icyo nababwira ni uko intambara ariho yajya kuba intambara mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu kandi mukunda cyane, Clever Bemba. Mugire ubuzima.